Na najboljoj hrvatskoj autokros stazi Auto i motokros centra Svigo u Rupi, nadomak hrvatsko-slovenske granice, u nedjelju 16. lipnja Autoklub Grobnik iz Dražica organizirao je međunarodnu utrku kojom se otvara ovogodišnja hrvatska autokros sezona. Jubilarna 10. autokros Rupa nagrada Jelenja 2013. utrka je pod pokroviteljstvom općine Jelenje, a okupila je 24 vozača iz Hrvatske i Slovenije u okviru bodovanja za međunarodno regionalno prvenstvo Hrvatske. Ovo je bila 10. jubilarna već nagrada Jelenja koju smo počeli. Evo, dogurali smo do 10. Svi ćemo dalje, vidjet ćemo dok ćemo. Naš novi načelnik je bio ovdje, otvorio je to. Bio je izuzetno zadovoljan. Dojmilo ga je to jer još nije bio na ovakvom jednom natjecanju. Ima puno prašine. Vožnje su malo drugačije u odnosu na asfalt. Lijepo vrijeme osiguralo je veliki broj posjetitelja koji su glasno i predano bodrili svoje favorite. U diviziji 1 prvo mjesto osvojio je domaći višestruki i aktualni državni prvak Marino Čargonja iz autokluba Svigo, dok je uz žestoku borbu drugo mjesto osvojio Sanjin Blečić, a treća pozicija pripala je Goranu Jakić. Nije lako pobijediti, da, trebalo izdržati do kraja, ali uspjeli smo to i Bogu hvala, evo, sreća, malo sportska, malo ovo, malo onaj, to je to. Zahvalio bi se mojoj ekipi, broj 1, Mobil Mil Team, zahvalio bi se mojemu sponzoru, hoteli Njivice i još puno, koliko ću sad izostaviti, se ne ljuti, puno je toga za nabrojiti, sad sam malo još pod dojmom, ali evo, to je to u biti. Svi koji me prate i navijaju. U diviziji 1A uvjerljivo najbolji bio je Siniša Filčić iz autokluba Grobnik, drugo mjesto osvojio je njegov timski kolega Daniel Čotra, a treće mjesto pripalo je Svenu Katić. Pa evo, nakon dugog vremena i par godina odustajanja, konačno sam, nakon cijelih dana, što sam niz imao problema, startao sam četvrti i pobjedio sam, a pogotovo kad organizira Autoklub Grobnik u suradnji je općina Jelenje, nema bolje, nema draže. A nije bilo lako, kroz cijelo leto se parićevamo, svaki šolac skrbimo za taj auto i na kraju evo vrneti se ovako da smo svi skupa zadovoljni, večeras smo to profeštati. Hvala. Evo, podržali su me i tu sam doma jednostavno. Jesam kastavac, ali vozim Autoklub Grobnik je 13 let i nadam se da ću i dalje voziti. Iako je teško izabrati, usuđujemo se reći kako je najzanimljivija utrka bila divizija 3, u kojoj su prašinu podizali vozači takozvanih bagija, a prva pozicija pobjedničkog postolja pripala je Slovencu Marcelu Grgić, drugo mjesto osvojio je Igor Svaguša, dok je treću poziciju zauzeo Vigor Grbac. Super bio, koliko svako godina kad sam tu, tako da mi je svaka utrka super. Taj se sezona moja ih začela, tako da lansko sezono je bila dosta časa sam ponudil za upremo in vse, in servise in nared, non-stop, kako hočeš. Ja, rad bi se seveda zahvalil tukaj organizatorjem, pač, ki so organizirali to dirko in seveda svojemu timu, ne, in sebi pa Romanov učitelj, ki mi vse to omogoča, pa mami, pa posebno navijačem svojim. Božidar Budiselić iskoristio je priliku da se zahvali općini Jelenje, koja već 10 godina financijski pomaže u organizaciji utrka. Ja se moram zahvaliti na kraju sigurno i općini Jelenje, našoj općini, za sve ono što nam ona pomaže u ovih 10 godina u svim mogućim potrebama u okviru mogućnosti svojih da bi ovako natjecanje doživjelo i svoje 10. izdanje. Od prvog Delta relija voženog 1974. 8 hrvatskih posada okitilo se naslovom pobjednika ovog prestižnog relija. Tomislav Markt pobjednik je prvog relija koji se vozio od Delnica do Rijeke. A osim njega od Hrvata su najviše pobjeđivali legendarni Tihomir Filipović te u novije vrijeme Juraj Šebalj. Obojica su ostvarila 3 pobjede, svaki u svoje vrijeme, svaki sa svojim specifičnostima. Nakon romantičnih vremena početkom ovog stoljeća bilo je jasno da nastaje sve veći jaz između domaćih i stranih posada, prije svega u financijskim mogućnostima i pripremi automobila.
Bugarin Krum Dončev i Čeh Vaclav Peh postali su vladari Sljemenskih brda sve dok Jura i suvozač Toni Klinc nisu konačno složili 2004. sjajan nastup u Subaru Imprezi. Šebalj je sjajno iskoristio odustajanje Dončeva i na sljemenskim stazama koje poznaje odlično, očuvao je prednost ispred jureće češke posade Petak Benešova. Bila je to prva hrvatska pobjeda nakon Nike Pulića i Davora Devunića 9 godina ranije. Fantastično. Evo, konačno je gotovo, dugo smo čekali taj zadnji brzinac da ga samo formalno odvezemo i sad je osjećaj prekrasan. Deset godina čekamo ovaj događaj. Rekao sam svojevremeno kad pobjediš na Delti, diplomirao si kao da si završio fakultet. Uspjelo je, još jedna čestitka njemu. Izuzetno je bilo teško psihološki pratiti ovo sa strane. Ovo je velika pobjeda za njega. Sljedeće godine Šebalj i Klinc pojavljuju se u konkurentnom Citroenu C2 grupe S 1600. Slijedi opet velika borba s češkim posadama, prije svega Bereš Stari u Subaru Imprezi i druga pobjeda. Treća, možda i najdraža, došla je 2007. ovaj put s Mitsubishi Lancerom. Iako nisu bili najbrži ni na jednom brzinskom ispitu, Šebalj i Klinc pokazali su konstantnost i neviđenu želju za pobjedom koju su ostvarili u konkurenciji s odličnim Bugarinom Ilijevim i poljskim milijunašem Solovovom. 3 pobjede koje se pamte i prepričavaju, svaka na svoj način specifično. Osvojiti Croatia Delta Rally znači puno više u našim vozačkim svjetovima nego osvojiti prvenstvo Hrvatske u reliju određene godine. Znači, nitko, ja mislim, da ne zna da sam ja uspio osvojiti prvenstvo Hrvatske 4 puta i to je možda čak i potpuno nevažno i čak i nama vozačima u odnosu na osvojiti Deltu i biti prvi na Delta Croatia Rally. Ja sam to uspio 3 puta i to mi definitivno znači puno više nego biti prvak Hrvatske. Bila je to i posljednja hrvatska pobjeda. Delta Rally upao je u financijske probleme, odvojio se od Croatia Rallya koji je nove puteve potražio na cestama Rijeke i Kvarnera. Naši vozači tu su se sve teže nosili s odlično pripremljenim S2000 vozilima. Popularni Micek više nije u modi, a Jura i Toni za ovogodišnji Croatia Rally spremaju nešto posebno. Financijska konstrukcija se zatvara i po svemu sudeći sješće u konkurentni auto grupe S2000. Jubilarni 40. Croatia Rally u europskom bodovnom sustavu 8. godinu u nizu organizacijski je ponovo preuzeo Hrvatski auto i karting savez. Tehnički će realizator biti Automobilistički savez Primorsko-goranske županije, a nakon trogodišnjeg boravka u Rijeci i okolici, Rally seli na Istarski poluotok. Poreč će od 26. do 28. rujna biti centrom europskog rally sporta. Start i cilj na Porečkom trgu Slobode, a 3 dana vožnje itinererom dugim više od 650 km kretat će se stotinjak očekivanih posada iz cijele Europe. 100 dana uoči ove uz Buzetsko brdo najznačajnije hrvatske automobilističke manifestacije u Poreču, točnije hotelu Parencijum, koji će u vrijeme relija biti sjedište svih događanja koji idu uz reli, održana je prezentacija na kojoj su Zrinko Gregurek, glavni tajnik Haksa, Mato Šebalj, glavni tehnički koordinator organizacije i Goran Vujsić, glavni rukovoditelj sigurnosti na reliju, upoznali nazočne s projektom. Domaćina, hotelsku kuću Plava laguna, predvodio je Neven Staver. Od samih početaka Plave lagune pa do danas nekako su nerazdvojni turizam i sport. Plava laguna je poznata po sportskom dijelu Plave lagune. Grad Poreč je partner i Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da zaista je kao točka na i ovom prigodom došlo za grad Poreč, za Plavu lagunu, što će se 40. jubilarni Croatia Rally održati upravo u gradu Poreču i što će Plava laguna imati čast i priliku i zadovoljstvo da će upravo u ovom hotelu u kojem se sad nalazimo, u hotelu Laguna Parencijum, biti headquarter čitavog Croatia Rallya, a što će svi timovi, sudionici biti smješteni u kapacitetima Plave lagune.
Izuzetan značaj pridaje se promociji. Eurosport je promotor cjelokupnog FIA RC-a i iz Hrvatske će se emitirati više od 2 sata programa. Posebne emisije i direktna uključenja priprema i Hrvatska radiotelevizija. Istra i Poreč, turizam i gospodarstvo ovih prostora, prepoznali su značaj kraljice oktanskog sporta i pružili veliku podršku organizatorima. Pa evo, uzbuđeni smo, to je prvi događaj koji će se desiti u ovom hotelu, a ovo je novi hotel. Spremamo se, bit ćemo spremni i veselimo se tome. Reli će biti svakako uvod u jedan novi vid turizma u postsezoni, zbog toga što ovaj hotel svakako će raditi tokom cijele godine, a nakon relija ćemo imati raznih događaja, evenata koji će nam svakako produžiti rad i sezonu. Za koji dan bit će objavljen itinerer kojim će prolaziti relijaši kao i destinacija na kojima će se Istarskim poluotokom voziti brzinski ispiti. Predviđa se 14 brzinaca na 7 različitih lokacija, čija će duljina biti oko 240 km. Najkraći je prvi neposredno nakon starta i posljednji uoči cilja, a vozit će se u samom centru Poreča. 2 se puta vozi i brzinac Učka kojim će eurorelijaši stići na kraći odmor u Opatiju. I vjerujem da će biti dobri domaćini. Vjerujem da ćemo našom dušom pokazati da prihvaćamo sve ljude odakle kogod da su i odakle god da dolaze. Mi smo napravili brojne iskorake u pogledu prometne infrastrukture u proteklih nekoliko godina i to doista brojne. U cestovnu infrastrukturu smo u zadnjih 5-6 godina uložili svojih sredstava preko pola milijarde kuna, što za jedan mali grad Poreč je doista velik novac. Napravili smo brojne ceste, brojne rotare, imamo ih preko 23 sad u gradu. Napravit ćemo još 7, vjerujem, u idućih godinu dana. Napravili smo 2-3 velika parkirališta. Na kraju kraja napravili smo i sjevernu zaobilaznicu grada Poreča. I to će upravo ta prometna infrastruktura pomoći će da taj Croatia Rally koji će se dešavati u gradu Poreču krajem 9. mjeseca bude na jednoj vrlo velikoj, rekao bih na jednoj vrhunskoj razini. Croatia Rally nije jedino FIA događanje što će se u tom tjednu održati u Hrvatskoj. Dubrovnik će biti domaćinom sjednice World Motorsport Councila, svjetske automobilističke vlade, na čelu s predsjednikom Žanom Totom. Program predviđa da sudionici Dubrovačkog FIA Summita posebnim avionom stignu u Istru i prisustvuju posljednjim satima 40. Croatia Rallya. Partner Haxa i promotor relija je talijanska tvrtka United Business Sport and Events, koja tijekom relija priprema niz spektakularnih večernjih i noćnih programa za brojne ljubitelje relija. Prima di tutto perché la Croazia ha delle location fantastiche e nella nostra visione i rally del futuro devono essere fatti in posti molto belli e questo della Croazia è il caso. Ritengo che questa sia la più bella location del campionato europeo. Le nostre aspettative quest'anno sono che è un anno difficile sia a livello economico, mondiale, sia a livello di rally, perché molti nostri piloti sono fermi in questo momento proprio per mancanza di budget, e così succede in tutta Europa. Però la nostra aspettativa qua è di fare il più bel rally del campionato europeo. Il primo anno non sarà semplice, però veramente la collaborazione tra la parte sportiva, che è quella della federazione, e la nostra, che è la parte di promoter, è molto alta e abbiamo grande interesse, abbiamo già recepito grande interesse da parte di molti piloti. È chi vero che questo rally paga alcuni anni di organizzazione un po' approssimativa, però sono convinto che la location di Porek e dell'Istria saranno un valore aggiunto per far venire qua tanti piloti. 40. Croatia Rally od prije kojeg dana prezentira niz informacija na posebnoj web adresi www.rallycroatia.com.